Danas držim čas za one koji još ne idu u školu. A predmet igra. Karotina Baby je edukativna linija italijanskog lišćanije napravljena da prva učenja pretvori u igru. Ovako, na primjer, izgleda jedna igra, a unutra ih je 10. Slaganje, oblici, boje, prvi brojevi, pamćenja, povezivanje, traženje. Prilično ozbiljan raspored za nekoga ko ne ide u školu. Neko počinje od pronalaženja dva ista drugara, neko od svoje prve slagalice, a neko prvo mora da upozna cijelu farmu. A kad je spreman za još, igra raste zajedno sa njim. A za najmlađe čas izgleda malo drugačije. Kod njih je muzičko svaki dan. Različite igre za različite prve korake. Od slaganja i pamćenja do boja, brojeva, zvukova i prvih logičkih zadataka. Dobro, čas završi. A za domaći, samo nastavite da se igrate.